executive secretary apuna bito aiza san road ito tanahi kinbon na diwitan kinbon na suksiwa ay taysan kinbon na miyeki zin atin na le azam pangilibo to so hiyo kinkibo hi zam ta thik ta lobi ta hi ti ge to sin pumin kinbon na ka panti Patil le sinod inpi ngan sina ibi longin ta san ta ko kai su na tong dinga na ke het to na bo bunga ke ngoi sim pu dinga pu de nei na dinga tulo ko de ai nei domin na ma so dong ke hong ta patil le sinod maya don bu na ne bi di ati neze nang pakaya supi sembao what oblige Christian Church hobong thuta asanle Bible thil to kidulu dulaya thil za chom chom ta sanna lambai na thi hola a kengui te hi de jim duk ting ina amen. Christian Church thuta asan hobong hi pati insum hental phelo ai ta zong khat hi ji ai ti phil hi ta na bom ina amen ka bom ne sinot ki vai hom hi kho sa ja bola chule phat zo sia ha ta na din bi jin tin ina amen ki ba me ting jin lam patil le sinot inpi ngan sin ipi bangin ta san uk ta pakai su la tong dinga na ke hen do na ho kuma kem wi chi pu dinga pu de nei na dinga tu do fa pe pen ni no min na man zong long kyau ta don bu na ni bi ding ka nge nei je nam pakai su pi lam tin pao hong di church ho bu tu ta san le Bible tu to ki tu lo Tulaya tuil zat chu chung ta san na lam vai na thei ho la a ken ngoi te hi de chin tin ina amen. Christian Church thuta san ho bong hi pati in sung hental helo ai dia jong phadi ji ai ti hi cha tuil hi tet ta na bong ina sirot ki vai hom na hi ko sa Zabola chule phachu sia hata nadin bi jing ina amen. Amen. Patil le sinod in bi man sin in bi ngin ta san uk ta kai su na tong dinga na ke hen to na bunga ken wo sin pu dinga pu de ni na dinga tu do pe ai ni domin nang wan jong long kéo ta don hut na ne bi tingin ka nge dei se nang pakaya su pi chung sim ma hut chen church ho bu tu ta san le Bible tu to thil to ke do lo tu la ya thil jak chung chung ta san na lam bai ne thi ho la ha ke ngoi te le chin tuk te na Christian Church tu ta san ho bu hi patin in sum hental phelo ai ta jong khat hi je ai ti thil hi det ta na bom ina sinot ki vai hom na hi ko sa za bola chule pha chu sia ha ta na din bi ding ina
ประเทศและสิโนดินปีงานสินิปีบางอินนางมาจงตักสันนุตาพระกายสู้และตรงดิ่งานนักเรียนตัวนะบุปุงะแกงวยจิ้งปูดิ่งะผู้เด็กในนักดิ่งะฮีผู้เด็กทุดอกประเภทในโนมินนางวันจงเกี่ยวตาตอนบุญนะในปีดิ่งอินกันเองในเรื่องนักพระกายสุปีเห็นลันบุปุงทุตาสันเล่ไปเป็นตุนเป็นตัวลูดูรายทุยจักจงจงตาสันน่าลำไว้ที่หัวละแกงวยเตอีและจิตตุตินะคริสเตียนชอร์ชทุตาสันบุปุงฮีปฏิทินซุงเขียนเตลเทโลไอ้เจ้าจงขัดที่สิ่งไอ้ที่ทุยลีเด็ดตาและผมเห็นน้ำผมไหมสิรถที่ไว้ผมในโคสาจาโบลาจุเลปัจจุบันหาตาในปีดิ่งหินาที่บ้ามีบ้ามีประเทศเลสิโนดินปีงานสีในปีบางอินนางมาจากกัสันตาพระกายสู้ตรงดิ่งนักเรียนตัวนั้นปุงแกงวิจิพูดิ่งพูดในนั้นดิ่งทุดอกไปเป็นในโนมินนางมาจงลงเจ้าตาโดนบุญนะในปีดิ่งอินกันเองในเรื่องนางพระกายสู้ปียังเขาบุญทุตาสันเลไว้เมื่อถึงตัวปิดูดูทุลายทุยจักจงจงตาสันนั้นละไว้ในที่หัวละแกงวยเตหินจิตตุกินะคริสเตียนชอร์ชทุตาสันบุญฮีปฏิทินสูงแคนเดลเทโลไอ้เจ้าจงขัดที่สิ่งไอ้ที่ทุยฮีเด็ดตาให้บอกหินะสิเราที่ไว้ผมในโคสาจาโบลาจุเลพาเจ้าเสียหาตาในดินปีดิ่งหินะประเทศและสิโนดินปีงานสีในปีบางอินนางมาจงตาสันตาพระกายสู้ในตรงดิ่งนักกิจการตัวนั้นบางอาพูดนี่นั่นดิ่งเห็นทุดอกไปแบบก็ในโนมินเกี่ยวตาตัวนั้นในปีดินกันเองนี่สินางพระกายสู้ปีโปรเฟสเซอร์มาร์ตินไซเรนพระกายเนี่ยปีเลยาไว้คนเดียทิ้งเสียละนักกิจตัวหินาเฮ้ยสินอดที่ไว้ผมนั้นตัวดิ้งนักมูเจ้าสีที่ป้าตาในจุดดิ้งนะเห็นว่าโลปีนะมินทันนะเขาสัตว์นั่นแหละนกสัตว์นะโอ้โหคริสต์มีนะอาสัตว์นะทูนะโอนักเล่นงามดิ้งนะโอ้บุญทุกท่านสันนิบาเรื่องตัวที่ก็ทุลัยทุลจักจงจงพุกโซโดโฮอากูนาโอภูมิเตเวียนติติงฮีโมโหนัลินเป็นขณะในเกณฑ์หินายังไงก็เกี่ยวเลยสิรถที่ไว้ห้องนั้นฮีพาจูเสียในดินปีจิงเดนะยังไงดินปีจิงเนี่ยที่บ้ามีบ้านี้ประเทศเลสิโนดินปีอีกงานสิ่งบางอินนางมาจงตักสันนุตาพระกายสู้และตรงเดียงในกิจการตัวบางอินผู้เด่นนะนั่นเองดินจุจานะตัวดอกไปในโนมินเกี่ยวกับตาตอนบุญนะในปีดินก็เงี้ยในเรื่องนางพระกายสู้ปีโปรเฟสเซอร์แฮนลุนพระกายเนี่ยปีเลยาไว้คนเดียทิ้งเสียละในกิจตัวหินามยังไงสินอดที่ไว้ผมนั้นตัวดิ้งนักมูเจ้าสีที่ป้าตาในจุดดิ้งหินายังไงจุดน้ำไงเห็นว่าโลปีนะมินทันนะเขาสันเล่นนกสันนะคนโลบะคริสต์มีนะอาสันนะทูนะโอนักเล่นงามดิ้งหินายังไง
Hồ bung thu ta san hi Bible to kikal tu lai thuil za chung chung bung su do ho akuna hồ bung mi te ven biting hi mo punanin pen khana negel na nghe có nghĩa là sinot ki vai hom na hi phat zo sian le din bi jing ding nam nghe định bị gì mà này ki ba me patin le sinot din pi ikingan sin na bangin nang ma zo ta san hong ta ba kai su na tong tinga nakikat to na bangin thu độ phải biết cái này nô mình đồng kéo ta toàn bút na đi bị tin cái này này nam pakaya sopi professor thamsin pakaya pilaya vai kondia thing se la ni bi to na sirot ke vai hom nan to dim no ko mo so se ki pa ta na zui ding hina hin kwa lo pina min tan na au san na le no san na hol lo ba Krista mina ha san na thu na ho na de len ngam ding ina o bu thu ta san hi Bible to kikal tu lai tu il za chung chung tung so do ho akona o bu mi te ben bin tin hi mo po na din pen khana na gi dia ina Sinot ki vai hom na hi phat zo sia na din bi jing ding ina ba me ba pathil le sinot in pi kingan sin bangin namwa jong ta san ta pa kai su na tong dinga na ki kat to na bangin thu do pa ve kren nei domin dong kyau ta don kun na ni pi tin ka nei nei se nang pakaya sopi professor dun kolam pakaya pilaya vai kondia thing sela nakipi to ina nghe có nghĩa là sinot ki vai hom nan to dim na ko mo zo si ki pa ta na zui ding ina nghe gì nào đi hen kwa lo pina min tan na hau san le no san na hol lo ba Krista mina ha san na tho na ho na ke khen ngam ding hina nghe ho bu thu ta san hi Bible to kikal tu lai tu za chung chung hung so do wa ko na ho bu mi te ven bit ding hi mo ko na din pen khada na ge hina nghe có nghĩa là sinot ke vai hom na hi pha zo sia na din pi jing ding hina nghe định bị nào đi ba me pathil le sinot in pi ngan sin le pi bangin ta san hum ta pakai su na tong dinga na ki ka do na bangin tu do pa be ne no mi long kyom ta ton bun na ne pi ti ka nge nei je nam pakai su pi church promoter kai mo pakai le pi le ya vai kon dia thing se la na ki bi to na nghe sinot ki vai hom nan to ding na ko mo zo se ki pa ta na zui ding na nghe hin kwa lo pi na min tan na hau san le nok san na hol lo Krista mina ha san na tho na ho na ke len ngam ding na nghe ho bu thu ta san hi vai lo to ki ka tu lai tu za chung chung bu so do a ko na ho bu mi te ven bi ting hi mo ko na nin pen ka da na ge na nghe sinot ki vai hom nei pha zo sia na din pi ji ding na nghe ki pa hom ni ding ji mon lam tua hi so pi ho jcc la nga ko na ma ni he evangelist ni he pastor phu de ting he sinot
GMS Field Set Tribune Mani He Tudo Ko Chi Field Set Tribune So Be All Tudo Dấu Điên Lệ Nên Xin Tin Mai Dọc Kêu Sản Nông Miền Tin Nguyên Thằng Lý Sinh Tình Lệ Phản Tì Và thế là xin lỗi đi bì Ngàn sĩ đi bì bằng ý Ta sản lúc ta Phát tài xuống ra tổng tình à Là kì cắt tổng na Bằng ý Thu độ Và việc cái này đô minh Lúc kéo ta Đoàn bụt na Đi bì đi Cái này lên gì Nam bà kaya Supi Church Promoter Thằng Lý Sinh Pakai lem pilih ya baik pun dia ting selai ni bi dong na nghe sinot ki bai hom na to dim na ko mo zo si ki pa ta na zui ding na nghe hin kwa lo pi na min tan na hau san le no san na ho lo wa krista mina asan na to na ho na ke den nam ding na nghe ke den ma ho hu tu ta san ni bible to ki ka tu lai thil za chung chung Húc sổ tổ hòa khu na Hồ bung mì tê Vên bịt tinh hì Mô bù nà linh bèn khả nà nà ghé nam Nghe Xin út cái bái hồng nà hi Phát dấu xia nà linh bì dì tinh hì nam Nghe Kì bà hô mì Tòa thúc kì tổng dấu xì Sa mà hoàn dông Lung kéo ta Bà thìn lâm về á Xin út mai à Ở kì bì tổ nào Thu chân cầm chân hồ Isa ta bin Thodo Na don bun na Kam chek chịu hi A head bi Pati Hiền Tôi hiến Phil sa tri bua ko ni Phan ko na tele phan ti आप सुरेश राय प्रभु यीशु का नाम में आपको पास्टर के लिए अभिषेक करना है। इसके बारे में आपको ये पूछना है। प्रभु यीशु का राज्य में जिंदगी भर काम करने के लिए अपना जान प्राण को बलिदान दे सकता है। हाँ ठीक है। और 2 नंबर में सिनोड की तरफ से जो चलने के लिए फिरने के लिए कानून नियम कानून जो आज्ञा देगा पूरा पालन करने के लिए मंजूर है। ओके मंजूर है। और यीशु क्रिस्ट के नाम से कोई प्रचार करने वाला उल्टा पलटा प्रचार करता है मंडली इधर उधर ले जाने के लिए कोई सब का अंदर में भी पूरा रक्षा करेगा बोल के तू कर सकेगा। मंजूर है। मंजूर। हाँ। और जो दुख सुख होगा उसी समय में भी पीछे नहीं हटेगा बोल के आप मंजूर है। आप पकड़ो और सोलह लामा आपको भी इतना दिन एवेंजलिस्ट करके आया मंदिर को देख के आया उसका विषय में भी आप अपना जान प्राण को प्रभु यीशु का राज्य में काम करने के लिए हमेशा बलिदान देगा बोल के मंजूर है क्या? मंजूर है। हाँ दुख सुख भी हो और तकलीफ के समय में भी। और सिनोड हमारे सिनोड का अंदर में जो काम देगा और जो हुक्म देगा
पूरा मानने के लिए मंजूर है। मंजूर है। और प्रभु यीशु के नाम से कोई प्रचार करने के लिए बहुत आदमी आता है मंदिर का बीच में, यही सबको भी सच्चाई रास्ता में एक मंदिर को अलग नहीं कर सकता बोल के, एक ही मंदिर है बोल के रक्षा करने के लिए हमेशा आप रक्षा करने के लिए मंजूर है। मंजूर है। थैंक यू। This season langa kuna evangelist ni kibi dona kijan hoyo zeta bin tohin nang ma sem pau gam so watop le ke kijan sa go bung ke ngui jing pu dinga keima synod moderator hin pa chapa chule outing mina kapun doa kapu dia ni ta nei je lam tim pau len thang bung len Christian Church kya ngoi jing pu ding na ke bi to na bangin ke ma synod moderator hin pa chapa chule outing pati mina kapu dia nei tai nama jungsil lintang mahu Christian Church pati mina nakipito na bangin ke ma synod moderator hin pa chapa chule outing pati mina nama kapu dia nei tai nama Hinlan Samson một với Christian Church hubung ken ngồi ching pudinga nakipito na bangin ke ma synod moderator hin pa chapa chule outing pati mina kapu dia nei tai nama lên khâu học lại Evangelical Christian Church hubung ken ngồi ching pudinga nakipito na bangin ke ma synod moderator hin pa chapa chule outing pati mina kapu dia nei tai nama Professor Martin Zairam Yamna nakipito na bangin pastor hinga tingin kema synod moderator hin pa chapa chule outing pati mina kapu dia nei tai nama Professor Lun Thang Neu patin mina nakipito na bangin pastor hinga dingin kema synod moderator hin pa chapa chule outing pati mina kapu dia nei tai nama Professor Thampasim Johnson pati mina nakikanto na nakipito na bangin kema synod moderator hin pastor hinga dingin pa chapa chule outing pati mina kapu dia nei tai nama Professor Lun Phalam Lim Thang pati mina nakipito na bangin
pastor thenga dingin ke ma sinod moderator hin pa chapa chale thakau thing pathin mina kapun do nei tai napakaya supi anglesim church promoter patimina kipi do na bangin pro pastor adingin pudian na kan data ni napakaya supi anglesim junction pakai minana ke pondo na bangin church promoter nei na akonin pro pastor dingin ke ma sinod moderator hin pa chapa chule thagau thing pathin mina kangam ten nei tai yung jimun lang do evangelist Samuel Lama Pita Parmeshwar Putro और पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम से पास्टर के लिए मैंने केसिस असम सिनोड मॉडरेटर ने अभिषेक करता हूँ पिता परमेश्वर से आशीष करो तो evangelist Suresh Rai पिता परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम से पास्टर के लिए मैंने केसीसी असम मॉडरेटर ने अभिषेक करता है पिता परमेश्वर से आशीष करो Church promoter kay mo na Professor Adiga Bakisido Hayong le Professor Adiga confirm pudet na update na ini Pagkay sa bonan may pite na bon chan ng tinglaw sa kiba minti Amen Pagkay ni President Turi khole didanta hin đâu cũng kêu mùi tê và tiếng lệ chinh bùi chỉ tiếng lệ nhà lệ ngâm suri là cái giao đình là cái xã hội để buồn kể qua nắm hoa hàm sung lệ xong đi được xin được có biếu một sơ bài thu đến na cái này thì ra là vậy các cái bảo này mình thấy cái thằng qua bên này các cái bác sĩ các cái bộ nào thì các giải thảo bên ở pha trong cái giải trên thì khô trong lệ thì tại hiểu lệ thôi à là thật sự gì ama tak ci nangwa le sino bibi bea ake phal to na ake bi to na pam chi ai no ko alung su ma kin sa ji tia
ka thau pi akipi do nau hi namwa sa le mor phona thi akirupa thilbol thi na vai hop na na ai zivin na thagau thim tha chu pujitia na sit na jong kai tu pi ne ja ka tin bo nau le akipi do nau zo si mong san pati ni bo pi ki ka pakai de ton na jin ji su ni ka da ni amen bo chan tu ta thôi executive secretary akoni special guest pun do ding ham elo le tin bol ding oma hele tin ye cha pasang jon kin ki bol pi ho chunga certificate pe to na yom aman in nei di oi yo chen bol ma sa em ama phat ka pi do ti Thì bộ phim của sinh sẽ xong sự thì mong là tất thể vô liền học nên là ông bắt chân tổ phân nên để gom số là tổng đến dòng đi cũng trong một biển vốn nên dòng lại một bên và bài phải chất ôn số là tổng đến mà đi xong là chủ lại đến là vô và thì nên bắt thế bộ nào hay trong ngân rồng thì rất là cái tầm tiếng lệ thì là cũng gì mong hết sự riêng ông lệ và thì nên là các cái ngày tầm đi qua masa như thế cần tìm đi là hiện thế có cái tiếng của trong cô số là tổng được ho nằm phụ bảo không đừng chỉ đừng lắm một cái cuộc sinh sẽ sáng sự tình số nó trong đây nào hết đi lên để khắp theo ngoài cha dòng có cái để cầm tiền hát ta nam mô đi bên chỉ có hi cái đi bên tiền để khá certificate of ordination. This is to certify that St. Paul Van Clo has been formed satisfactorily on his experience over the ministry.